دم باش تماشافان هجا از صباح رشید از خلک ایرو هفوینا ارکی پیشکش کم مجرم ایرو لسر پنابریا کردین روجاوای کردستان سد منوی هروها روشا پنابرین روجاوای کردستان ل ولاتن اروپای میوان الاستودیو مامستا نزار یوسف نویسکار و هلبستوان مامستا بخیر هات الاستودیو ارکی قال لك سباسياتك كم سباسيا اكراني ودكم وكارمند اركتي يانجي زاروسيوي بله مامستا دسپی که دست خوازم سروی که راستن و چند روزن و چند سالن پنابر روجاوای کردستان گلک خلکی و پنابری ولاتن اروپای دبن تذكاره وكون فيسكار سادمين في پنابريه تشواد بينه تشواد جارينا بله اسباس مسألة پنابریه بگمان گلک صدمه وين هنا گلک فاکتورا رولا خجید و مسألة داد لهیزن بگمان صدمه سرکه دجمنين كردستان دجمنين كوت بصالا بصالين صالا كردستان داگر کرکرین و تیلن و دخوازن کردستان و روشیدا درباز به و ملت کرد برچی بمینه ملت کرد پرچه بمینه رولا مزن یاوایه و رولا دویمین مخابن گلک جاران رولا هندرینه یا هندرین هندره کردادا هندره تکلین جواکی کردی کون بلکی گوری و سردمین ها رولا کی بچوک تایزن لی رولا هندرین یا سرکدی ساد بیجم بلکی رولا ریخستنایا و نلهف هاتنا وان سر جار سریه و سر اليوم مستطل اوروبا يدمينات دمك درجات الاوروبا في دما داويدا قال لك بنابر لالمانيا دمينه بتر هاتنا المانيا افنابر يكون نهتين السر سدمن هاتنا وان شو دبيجن شو طيبتي كوج روجاوای کردستان بله وکی ملت آنجی وکی دولتین بعد وکی ملت روجاوای کردستان کوته پنابرد بله بگمان دوی مروف هلا گشتی لبنره گلک جوان سدمن و آستنگید هندره روجاوای کردستان دا چید بن هگر هلا دولتی به هگر هلا هنگ ریخستن به هگر هلا ضعیف بینا هن ریخستن لواز بینا هن ریخستن دیبن یعنی اف همیجی و رول دیزن یعنی جی آستنگی جوارات داین بلکی گلیک الدوران هنگ جی راحت یا خنا بینن یان جی لوانتن تنگاف کرن آلیین سیاسی دا یان جی د آلیه بیرو باوری نوان دا تخوازن آزاد بیجن آزاد بفکرن یعنی گلک رول سدم هنه و تشتید هیلن کو پرس جوان بیکرن اوجی برسواد دادن سروی مسئله یکی بیجه روشامنی آبوری خرابه یکی بیجه روشامی سیاسی منکاری بهنا خوابه به بسین هندره ولید دا یکی بیجه از نآزابین وکید آلی پارتیا دا آزاد هنا پارتی ریل پیش آمده گردن یعنی جلمت تنگاف گردن یعنی گلک جوره هنه کو دوان تشتادا رامن و دبیجن. ولی مثلا گلک پنابر روجاوای کردستان لهرم کردستان یا جیل باغ کره کردستان او جی پنابر اروپا دبن. گلو ما چه جوازی چه فرق و جداهی ادنا برا پنابریا ودره و پنابریا اروپا ده هست. حتی کج ودره دینه ودره. مثلا ل با کره کردستان تین یا جیل باشور کردستان دچن اروپا. یعنی هلا گشتی کردستان. روجاوای کردستان بله. بله. یعنی هلا گشتی کردین کردستان بره هادن اروپا. نه مقصد من کرد روجاوای کردستان یک کل باشور دمینه یا جی کل با کره کردستان دمینه او جی دچن اروپا. یعنی چه فرق و جداهی پنابریا کل ودره دمینه یا جوارن اروپا. جدابین پنابر هم هر پنابره بگمان. بله. دبا کو رکلامو دناوا گلدا بری به خوشیا روج آواد یا اروپای جیانا خوش یان جیانا همی آلیا ده جیانا خوش گد بیجم بلکه رکلام هوای بهتر هات بکنه پنابر ودیجی پنابره و الودیجی پنابره دلوان درا هنک تشتین بگمان گوری در فتن دستیوان ولاتا دا ولاتی پیشکتینه تشتنیوا بهترین جیوا هرما لی دیسا ادبیجم پنابره گلور بیان فرب بتایبت و هر دو سال درباس بوی سال پار و حتی ای سال یعنی گلک روشا پنابریل اروپا جی حتی
هاتیه خراگرن بله. آنتیه لی هاتیه تنگاف کرن بله اف تنگاوی چنه؟ تنگاوی ملت گلک هاتیه بله. سروان بیا بارکی گیران هیرا آبوریده بیا بارکی گیران هیرا پیشکتنه و یک و نورمال پیشکتنه اروپا خواه گهایندی و آسو هیدی و پیشکتنه تشکی نورمال دمشه هاتن وان 2 ملیون نیف کس هاتن بیا بارکی گیران هیلا آبوریده بیا بارکی گیران هیلا اداری هیلا و مثلا ملت آلمان گلک پیراکتیه خروجره دا گلک پیراکتیه دا آسانگیا دا گلک پیراکتیه سرگیجایا دا که ارکی ورابه واجبی ویرابه یعنی عالیه همی آلیکاری انسانی مروایی دا و همی آلیکاری وقت دیوان جیبی که وان راکه وان یعنی سر ولات بیا بارکی گله بله توی اخفتنی دبیجه بویا بارک هنک چافدیرین دین یه روزاوای کردستان دبیجن المانیا سعودی مثلا المانیا بینه وکنمونه بجه المانیا سعودی اگه جواب پنابرا نبینه نابن المانیا او تشتن وصا دبهبن يعني المان صدي شيس ولاتي اختياره بله قالبين اختيار بين تدا شيبيه بيغمان ولاتن او ولاتي وكي المانا ولاتي صنعته ولاتي اندستريه ولاتي تكنيكيه بيغمان خورت جرالد وين يكي هر تاليا عمري خو 26 سالي هر روينش كار خلاص بيكوني دويكي جهوي بيگره يعني دوي آلي دا المان هنكي فايدة في مسألة بينن اما وقتي آلي دين بلكي هن مرجن دنياي هنايين ملاتين هفگرتي يعني مروفاي ويتش تيجي فرد كن سر وان دولمند وكي ألمانا دولة زنگين سر واجي شد به لي و تالیه پشتیواب هر 2 ملیون هادی ملیونی و سال بوری به وحاتی وقت بگاودی مگوتی بیا بارک ایران جوا گلک بین تنگ بین و نفس تنگ پیشوا دانیه و گلک او خوشیا کو بر دسپکی پیشوازی واد کرن او گرمیه هنکی کیم بیه او گرمیه هنک سار بیه چنگی ملت پیوام جیل بیه ده کی شونه ده کی هلا تحمی آلیا دا ملت راسی ملت آلمانا گلک ناو هفکتیه و سرگیجایی که جرده بله ما مستاز باورم دوی دما داویدا گلک یاسای نه درباره پنابریه و تابعتی پنابرین سوریه باورم ل آلمانیا درکت کارج مروا یاسای بیج چه یاسای نه درکتن لوی دره بگمان دو مسئله دا دولت ولاتی که آلمان تشتکی خواه تم گهورتند زاگون وان دا یان مسئله آسایی دا درد کردن جار و کو بیجن مثلا بری دمکی حیوانی و کی دو حیوا تشتکو صدر کرد گوتن کو یکو سالونی و یکو سالک داین و بهتری سوریا ملت روجاوای کردستان یان جی سوری تایبت گشتی سالکی دنوا یکو جوان مقصود إقامة يعني إقامة بله يكو دنوا 2 سال هنا اللي بهلا قشتي دا جوارا هند رح تركرن كو هنك يكو بيش روجي بقارة بهتر زمان ألماني دا خاطي بجي هنا بهتر بقارة جواتا ألمانا دا تفدي جواتا ألمان با کاراکتر ملت آلمان بگیره گهورتنا هندره خو کسایتی خوی روجهلاتی دا بگهوره کسایتی دا کاراکتری کی باشقه یوان باشقه یعنی اخلاقی کی باشقه یوان باشقه گهورتن گله کنه بگو من هنه کی وا گهورتنا چید بن یک وقت شد که سر آلمان راحت دیگه یعنی گله سر آلمان بارس بگید به او دبه کسی کو ویت شتابی که خو زمان زو بگینه او زو بکار کار بکه او آلیکاریا بلدی یعنی ولاد آلمان جوارا پیشکش دیکن سر آلمانا گرک سفر بله ما از خوازم سر تشتکدیر آستم پروگرام یا پروبلم یعنی پرسگریکن کو راستی پنابرین سوریه و یعنی روزاوای کردستان ل ولات اروپا تی چنه بهتر پرسگریک و چنه وکی عالی نتوی مثلا تو پرسی بکی از دبین ام اروپا چواد هندری ولد دا گرگ جارا ام عالی رخصنی دیرو هفت کردن دروی ولد تایبت اروپا هنه ملت گلک هاتیه گلک بنگه کی بیه ملت بنگه کی خورته عالی خباتر عالی تفگیری عالی چالاکین چاندی عالی چالاکی هنری عالی چالاکی سیاسی جی بگمان گه هفگرتن نابنا واندا هبن تفگیرن ما بکن رولکی باشتر بلیزن مقصد هم پرسگریک پنابره لاوروپای پرسگریک نوا بهتر چه دانه
چدانه زوزی گهورتن هندره بوان را چنابه وقت شبری مگوتی گهورتن بخارا چناکن زنا ان فری زمان المانی نابن زمان اوروبی نابن تشتنی وال برچاوا دانانن یعنی ام جولاتی کی هاتن نوکی و ولاتی هپیش کتیان حمی آلیادا دفع ام هنکی آلیکاری بوارا بکن چوا اف آلی خدمت و آلیکاری دانه ما حمی درفتش بون پیشیام دانینه او توازن ام برپیش و هرن او گرگ جرا بر مخابن بر چوارا در باز ناکن تو هند حمید بینن گرگ جرا بگمان بهتر عالیه عربانیان عالیه دیتر دا شل من تقین ما تقین یان جی خرابی آدکن یان جی بهجت نخوشی یان مروف نخوشن یان جی بگمان جوار شران هاتن با ولاتی هی خروجر تدا گلک جوان هلا درونی دا رولک سروان هیا یعنی دی ما درد خن بجاش بوه که تشتا جوارا یا پیویست و یا گرنگ او بکارن آلیکاری و ولاتا بگن و بچکی وی باری سروان سبب بگن ولی امون سر مجارک تفکر کردیا روشافای کردستان لوی لأوروپای بگشتی و آلمانیا تایبتی چه جبو پنابرا دکد کار چه بکه چه چالاکیه و هنه چه دکن آلیا رخصینا دبینم گلک لوازه مخابن که چوا تفکرین کردی هگر کردستان به هگر روجاوا خدا به کاچش بو ملت کن به گمان وی لوازیه خو اجدر واجید وقتی مروه کود مالبات خدا ارگانیزاوی ضعیفه که چوا بکاره ارگانیزا دروا او خو بده خواکن وقتی مالبات هک پاراستی وقتی مالبات هکی هفگرتی اورول گلک خاصی جوانته خواستن گلک هیوی جواته کرن بهتر الهف بپرسن بهتر روله کی بلیزن سر رایا گشتیا اوروپیا دنیایی یعنی هفگرتن اک شبه حقا نزدیک میلیون تشتک مروه کرد ویل آلمانیا هی یعنی تو هر کی باجاری آنگو تو هر کی باجاری تو تعداد صدا کرد بین اف کردها ارگانیزه جوارا گرگه سازی او دزگاه هی قوا بگیرن هف جوارا گرگه شو آماده کرنا شوا لیا هری کو تشت گرنگ جوی مسئله تو بکاری و تشت پیک بینه گرگه تو خستگه تش بوی تو جوان قانه بکی توان هیوی وان جی بینه تش بوی کرد و کردستانه چطوازی ولی مستمی هر ناوره که مجارک دی التفا گرن ولی تماشاوان هجا ناوره که جارک دی امروفت گرن تماشاوان هجا جار دیدم باش جارک دین مامستا نیزار یوسف هلبستوان و نویسکار ودگرن مامستا جارک دیت بخیر هاته از دخوازم لسر تفکر روشنبیری یعنی کلتوریا کردن روجاوای کردستان ل اروپای چه تفکر واهیا چه کند و دره چه نه هيا چه نه ایسال سه ساله شوهیوی ما بهتر دوا مسئله دانه اگر گلک دورا او جی هیوی بلکه نه تام درست بن یعنی جی سران سر بن لی سین چالاکی باش او جی مثلا وکی میناک یکی تیا روشنبیر و الاوروپا نویسکار و روزنامه‌وانا برای چند هیوا در باز بی یعنی هیوی هبین کو 45 کس حاضر بن یعنی بهتری سالن مرت انما یعنی 105 کس هگر نه بهتر هاتن یعنی گاوکی امورالک گلکی مزن جوش گلک مزن هندره وان حسکرین چانده حسکرین روزنامه‌وانی حسکرین راگاهاندنی حسکرین روح آفراندن دناوا وان کسانده راستی گلکی هلدا ما اذ گاوکی باش آویست گلک دیاری ناوه هلبسوانن وگی جکر خوین وگی برز حامد بدرخان وگی دی یعنی گلک دیاری وان هنه وان نشانه هنه
يعني اف حمي رولكي باش ليزا رولكي هاف جرتني الهاف برسيني جبوي تشاندي جبوي بيشكتنا روشنبيري ولی مثلا چند کردی ل اروپا یا روجاوای کردستان تایبەتی نەها پێش دکەوێ یانجی ئەف ڕەوشەنبیر و ڕۆژنامەوان و ئەف کەسێن ڕەوشەنبیر بهتر نەها لە ئەوروپای دمینن ئەف چانداوان پێش دکەوێ یانجی گوڵوڵات ببووی باشتر بە بێگومان گوڵوڵات ئازادی هەبە گوڵوڵات ڕەحەتی هەبە گوڵوڵات شەڕ و جەنگ و هەوار تو نەبە بێگومان هەر تشت وڵات خۆشە وڵات ئەم هاتن ماڵا کوردستانی سەری هەرگیری سەری هەر چیایی ئاوا کوردستانت هەژە یعنی مرۆڤ هەندێ مرۆڤ ڕاتکە مۆرالی مهلدا گەلۆ بێجا چاواکە موسازیە مرۆڤ دەستگەهێ مرۆڤ هەندێ وڵاتداوە یەکیتیە مرۆڤ هەمی ئالیادا هەبە بێگومان گاوێکی مەزنە بە ڤردا دەرەوی ئۆروپاگوی و مەرجێک و وڵاتێرا دەرباز دەبە ئەف هەرپرسینە هەوەگی مگوتی میناک ئەف کۆنگرە هە و بەردەوامە و گەلێکی ئالیە ژیهاتی بوونە بهتر دەبە ناڤەوان وان نویسکار و وان ڕەوشەنبیرادا هەنگیت بێ زێدە دەبە یعنی بهتر دەبن هێژمارن وە بێگومان ڕۆڵێکی باش لە هێزن مەسەلەن وەکی میناک بدم تندرێوەدا گەلێکی کەسێن ڕەوشەبینە عەرەب هاتوبین یعنی دۆستن هەنێکی سووری هاتوبن هەنێکیش باکوور تەڤلی بین یعنی دوێ دشتا وەکی خەلەکێکی وەکی جواتێکی دانوستاندنێ تو ڕەوشە خۆشوارە دەبێژێت تو دەرد و کولی وڵاتی خۆشوارە دەبێژێت تو هیڤیەن خۆشوارە دەبێژێت دراگەهینێ ئەف تشت هەمیە دەبن چه تو دۆستاش خۆراچێ دیگە تو دۆستاش خۆراچ یعنی ڕۆڵە وان کەسا ئەوروپا ڕۆڵێکی گەلێک باشە مۆ هیڤیەکێت فراتر ببە ولی مستعف تو 27 ساڵیت لە ئەوروپا و کو نویسکارێک و هەلبەستوانێکی ئەف کەسێک و دەردکەوە ji dervayê Rojavayê Kurdistan ya jî Kurdistanê bigiştî dikare çi pêşkêş bike ji bo Kurdan çi berhem hene وەکی بەرهەم یانجی خەبات مەسەرەن بەرهەم بێگومان هەنگی دۆستێتە گۆری وان سازیە کۆمە پەیداگیری پەیدا بن تو دکاری دەنگی خوا بهتر بگینێ ئەو تشا کو تو پێ درامە بهتر بگینێ دەرفەت بهتر دەستات کە تو بگی هێوا مەسەلەن یەکی هەرێکی چارە کارێ خوادا یەکوب زمانی ئەڵمانی زمانی ئەڵمانی کانجی چوەڵاتی ئەز ئەڵمانیا بەسە ئەڵمانە دکم زمانی ئەڵمانی ژیهادی بە دکارە ڕەوشە وڵاتی خوا هیوی وڵاتی خوا دیرۆکە وڵاتی خوا لە وان کەسا بدێ ناسکردن مەسەن یەک ژێمە یەکی ئەڵمان گەسەر من ڕاز بە یەکت بزانم ئەو ئەس دیرەکت ئەنجەدا نزیکە ڕەوشە وڵاتی خۆت بن نزیک و دیرۆکە خۆت بن یعنی هەندێک جوان ئەو بەجا ئەف ڕیا چدا سەیدا بهتر خورد بە ئەو هیوی ژمەتی خواستن بهتر ئەم وان چالاکیە خورد بکن بهتر وایە یەک بنا ئەم خورد بکن و بهتر حتا بکارن وێ ڕۆڵێ بلێزن و یاد دووە ئەم بکارن کۆمەلەیەن خوا کۆمەلەیەن ملەتی کۆمەلەیەن هەندێ واندا چالاکیên çandî bikin çalakiên ramanî bikin çadırê کۆمەلە گەلێکی تشتێکی گەلێکی درستە هەندێک ڕەوشەنبیرین ڕۆژاوای کوردستانی کوونها لە هەندوری ڕۆژاوای کوردستانی مانە دەبێژن هەر کەسێک هەر ڕەوشەنبیرێک دەرکەوێ ji derveyê welat ji bîr dibe berhemê wî namîne xweş bîr va dike li beraber vê yekê jî hinek dibêjin ku her ڕەوشەنبیرێک derdikeve ji derve berhemê wî bêhtir dibe ji ber ku azadî heye tu li derketî ji derve ve bîst û çend sale te çi berhem hene te çi pêşkêş kiriye ji bo xizmeta çanda Kurdî Belê gelek spas bêguman ji bîrkirine heger ku bêjin xweşbîr va dike ev rastî sitemkariyeke û derbarê van kesên ku xwedî derfet mirovên afirîner mirovê ku çavê wa hertim tiştekî nû pêşkeş kişî ji doza welatê xwe ra ji welatê xwe ra ji pêşketina civata xwe ra û rola ku dilehîzin jî ez bim belkî gotinekî gelekî dijwar e derbarê wan kesa da û kesê ku dervayê welat rast e pişkî derfet hene çima xêre derfet hene ew derfet çapkirinê ra hinekî rehetî gelê jara nivîsandin mihtacê bêdiviya nivîsandinê bi rehetiyê heye belkî derfet bêhtir pêşiye bêhtir mû ji wê çarçova tengav derdkevê ya ku dora mû bi hinekî girtî berê mû bêhtir dunyayê çavê mirov bin bêhtir derfetên xwendinê bêhtir pirtokxaneyan têkiliyên dunyayî ev hemî rê pêşiya mû vedikin me mînak me ez li Ewropayê li Almanya ev kitêba pirtoka he yan jî berhevoka heya helbestan sala 2008 me çap kir
افجي بريز ادريس عمر درهنر اوي شيكر و ام هنكي بري سي 4 سال 4 سال از نگی کتم روشکی یا کار ندرست دا گلک برهم چیت کرد مان سر هفدا نام گوری آری کاریا دوست و حواله میوه به گمان آلی کاریا دوست و حواله هجا مامستا عمر کوچری عمر محمد اسماعیل ما جرا شان دلور در فتح بین بهتر بهای ویجی ارزان بین و کاغذ می باشی من دو پرتوکین هلبست دلور چاپ کردن یک جه کفرات پایتخت کور و یک جه کدرامن هلبست نتوینه هلبست سر لشکرین کرد بهلا گشتی و سر اوینه سر جواتینه ولی بنرین تا اگر تل روزاوای کردستان بمایا و برهمه تا نبهتر با و تا خدمت بهتر نکر باز بو روزاوای کردستان بگمان خدمت هرتم نوا جواک امروز دا نف مروف دا نف خدمه مروف دا نف کسی مروف دا حوالو هو گیرم مروف دا بگمان بهتره لی دبکو او در فتح اگر روش وی آوایی تنگا ویا من نکاری با آفرینه یعنی در با آفراندا یعنی چی می درخصا لی سکناندن بگمان راوساندنا آفراندن نینه یعنی دلیوی تنگ دابه یعنی جی خوشی دابه لگلک دورات خوشی ری پیش دابد که بهتر رامانت دا بهتر اجرامانا جور دا هره یا هری درست دلبسته دا دوی دا باش هستن به آگاهی یعنی تشتا کو خوشی و نخوشی تبیه سنتر در باز بوین تخوندین تر او کرین هندره مودانه بگمان تو ولاد دا بیت دروی ولاد دا بیت بجفا یعنی کار و خبات او خبات جنای هوله یعنی جنای میدانه در ناکوه یعنی به خبات و جفای به اند زیاری آخوا به دیدن آخوا به پیو گوتن آخوا تو وینین بجارتی تو وینین هنری آفرینه اگر ولی اون ستا بحثا خوشی و نخوشی کرد از خوازم پرساکی بکم بچکیش در وای مجاریاجی تو ولاتیه که روزهای کردستان ل اروپا دمک درش تشتا هری نخوش لسر تدار در باز بوی چه بو تشتا هری نخوش که مروف او دست پیکی وقتی مو در که در وای والد سال و نیوه کیجی بگمان کسی که مالبات ما هی کسی که جوات دارابی مروف گلک آسانگیا گلک زحمتیا گلک چیکو بریسکا گلک گیری گلک شان مروف تیرا در باز دوه یعنی چقاز بیش مزین کارم بپاسنیم یعنی وان درادا کسی که جواله در باز حتی ایرو کو ام دبینن يعني بحثا والديك بحثا دايك ذكرن بحثا شهيدا روجانت كفن دردو ايش وجانك وسرملت مرة درباز دبا حميجي جي مخابنينا حميجي جي ايش وجانان وبرهان سر درنيا مروف سر كسايات يا مروف سر يعني باركي مروف شغا بيجا مروف نكار بجيبينا يعني بله نرينا تا بله چارە سەرکردنا پرسگرێکە پەنابەرە یانژی نەهێشتنا و خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان دەرکەوە ئەوروپای چارەسەری ژێرا چییە؟ چارەسەری بێگومان چارەسەریە هەری گرنگ هەندرێ مەدایە چارەسەریژی نە ئیروە ئەف دەردێ هەنەیە ئیروە دەردێکی کەڤنارە لێ هەری یا هەری باش vê firseta heda firseta dîrokî dema îro me ra hatiye piştî 100 salî hatiye millet wî hêviyê de ye yani ev 100 sala millet benda firsetekî wisa Rojavayê Kurdistanê serdemek wisa serdabê merhelek wisa serdawerê bikarê vê tiştê jê qezenc bike ew qezenckirin vê kîtîne vê tiştê bêguman yê ku rêberiya vî miletî dikin ji rêxistina ev tiştê xwestin bêtir nîzîkî hev bibin bêtir goya xwe bidin hev diyalogê danûstandinê ملت دنیای پیشکتنی و چه آوایی چه بینم دانو ساندنی گزوتو به هفرانات نصین پارتین ها تفگیرین ما هفرانات نصین سر تشتین سرکه لحد نین سر آزاد بینه سر ازگار بینه وی ملتی بگمان گتی سروان تشتافی مطالعه کرد تو رامیا یعنی جی رامیان ایگلک مثلا دا بگن هر ایگلک ماسیاج هفرا پیشکش بگن بله ولی مستعد نزار اگر آخافتن که داوی هبه فکاره بیش آخافتنام هری داوی یا نهاد تقوتي أزويد سوي دوبارت كم آوائي كدي ملت البندي
بريارك باشا في فرصتها فرصتها جدست ما كردان در نكهة ام ملتكي بهتري 40 مليون هاجر بينجين هاجر كم تربن شقص بلا او بهجمار ملت الجافكي مظن ادناوج مورالك شكستي بلا دائما هيفي مرو هبن بيغومان هيفي ما هبن ام البندا هفقرتنا كينا ام البندا هيزكي بيشمرجعين هيزكي لشكري كردينا ام البندا قومسيونكي بكار ريبريا سياسي رولكي بليزي دستاكي بلند ام البندي وينه ام البندي كواف دستايا بلند بكاري هيزا ما لشكري جبوي خزبتا في وراتي بك بكاري درواجي علي دبلوماسي رولا خبليزه جالك سباس جالك سباس مستاني زار يوسف هربستفان ونويسكارتي رو ميفاني استوديو اركيبو جالك سباس لتماشا هجام جهشتن داويه خلك خيرو حتى خلك جديد بمين خير وخشيده هر شاد بن